Pozdrav! Danas ću vam pokazati kako da instalirate FIFU 2008. Sve što je uradite, morate da imate torrent da bi skinuli ovu instalaciju. Drugo, ostavit ću vam u opisu ispod videa link od ove instalacije, to jest što treba uraditi, kada se skida. Evo, kada se skinulo, idemo ovdje, ako je dađemo, automatski nam nađe tu instalaciju što se skinulo. Znači, pokrenemo preko Demon Toolsa. Sad čekamo da montira ovaj odraz. I evo, na kojim jeziku želite da bude ovo instalirano. Ja ću na engleskom. I ovdje imate web site FIFA, imate da vidite crack, read. Ja ću samo na install. I šta ovdje treba? Ovdje treba ključ takozvani da bi ušli u ovu instalaciju. Ja sam to našao na internetu, tako da ću vam i ovo ostaviti u opisu ispod videa. Ovo ću kopirati, jednostavno početno ne može da se selektuje, ne može da se prebaci. Sada next i vidimo da instalacija počinje. To ćemo sad zatvoriti. Ovo trebate da otkačite da bi krenuli dalje, da će se složiti s ovim protokolom. Ako se slažete, idete dalje. Idemo next. I ovo isto pročitate, pa zatim i otkačite ovo i idete next. I sada gdje hoćete da vam to bude instalirano, u kom folderu, evo vidite ovdje. Idete ovdje ako hoćete da se pojavi ikonica na ovom naslovu. Otkačite to i idemo next. I sada ovo je zadnji prozor koji će vam otvoriti. Kliknemo ovdje i instalacija počinje. Sada sačekamo malo dok se ovo ne instalira, i ja ću ovo premotati kada se bude instaliralo. I ovo isto pročitate, pa zatim i otkačite ovo i idete next. I sada gdje hoćete da vam to bude instalirano, u kom folderu, evo vidite ovdje. Idete ovdje ako hoćete da se pojavi ikonica na ovom naslovu. Otkačite to i idemo next. I sada ovo je zadnji prozor koji će vam otvoriti. Kliknemo ovdje i instalacija počinje. Sada sačekamo malo dok se ovo ne instalira, i ja ću ovo premotati kada se bude instaliralo. I evo ga, završila se instalacija FIFA 2008. Sada otvorit će vam jedan mali prozorčić, pisat će ovo želite da igrate preko interneta FIFA 8, vidite yes, no, i tu će vas ako vidite da je nešto instalirati malo i da možete igrati. Ako nećete, samo vidite da. Dobro, što treba kada se završi instalacija FIFA 8? Idemo u My Computer, zatim otvorimo ovo, idemo u Open i otvorit će vam ovoga. I kliknite na ovaj folder, otvorite ga i kopirajte ovo, to je crack. Zatim idete u My Computer, local disk C, program files i gdje ste ga instalirali FIFA 8. I sada nađete folder, evo ga, i tu na prazu desni klik i idete create i yes. I to je to. Sada možete pokrenuti igricu, to je sve.
jedan bio tutorial, vidimo se u narednoj epizodi. Doviđenja.